me na watie de me de ba enyo what's ready sumi mudane na sumi mudane sumi mu sade be ya obi chimia obetimi achimie friends di champagne jango di tajra ma jango ya wodia ubetimi do wonsa asi obwakacha wodofo se wo ye ne dia nti se obehia wo a wo ye ne dia obetimi untimi because connection yes 10 20 25 Sumi mudene na so bi sumi mu a wetimi agime freeness what's not the chrono what train say intimate of we amenity metimi aka say bi shia me dofo besi nne mentwempre won achi so Lord help me obetimi aka ene e ka bi che odofo ne sisi a 111 Animo bebre na ya na ekoso abrabo mu eye nkrofo bebre adwen se wotwempena na se wo ware a wasomdwo yampa wasomdwo wo fire adwame mu na mumu ne wawade mu no ebi nim prantwem sikle ene wo Jumadi no ebe koba me ne me colors bebree ya beye adwuma na mana ye fe ene ye ne colors na ebe ye adwuma ene so monka ye se mabedwafo ni nra tutu kwan ai ebi nso yare enti aka me ni me producer ye ne yesi ha but still adwuma no ekoso I got any baby, then I need single me bound, and it's a one yoro, who don't see you, yummy trouble, don't you? No, never. So Nico down one side, and then topic in a honyum na yet to the challenges we are passing through. And near my year film challenges, you can challenges are and you may be a year film more. And can you expect to see a bit film more? A way a what demo. I we a bema. Our real back on of four. And near me ye. Talking to be near me binty. Made a oyare no or share. And I say, ya buy a money. Yeshare wo you say no keka ne ho ana made of challenges ni bi saying so oni obi anya asema odofo no begina wachi ana ukogina nipa na chi ana se medo makoma adwen mu akwa adwen ba akumo aka se ne yen yemienu yetu ye hu asise adofo yen kubiem na se mokonso a ekwan ben kra na mofaso na mabom challenges bebre wa ware mo edi asem na eba na we di America na akobo sofo amane we su di America na akobo ne yonko amane we di America na akobo ne maame amane na sankrofo na mubo amane no mu wie na mukabuma. How do you feel? We are talking about challenges ai wa wade mu ene me ne medofo premium anetia no ma ye bebobo nsem yi ho medofo we ye co-host we ye guest now you be appendix into baby I will be you know na ejuma no Matu you ya jada obagi you adini
Onina, and Eva Kumanina. Oh, somewhere we don't walk. Ana drink komo yinti asiye womo ana dwi ye bebie niema bi so enie bi akata na dwi ye ba bebie midofo hina wo share on Facebook DLFM 106.9 ubetime share on TikTok ubetime share on Instagram ubetime ana TikTok ni bebia biara wo midofo ene yen hia yen komo ye bedi asiye anase de ye de to dwane se enema ye fem wabrabom challenges obi atimi aware ne dofo echire ayetan obi nso atimi aware ne dofo amenne ne dofo ne poison odo eni otan ni na ye 4-letter words but sa words no eya we ye h na we ye l na chini na netesa ahoma kiun odofo betima ya wotanfo no krane se ne wone nete no esuben no denedi anase bibi wo wa ye confused ene etie somi modern na hwe wo Facebook ne hu said ye wo komu no anase de wo femu no eye normal obi afemu bi but ye bema wadwen ni nyansa wo de nipa ne betna antokwa wo mektim makau maye usei na eto betwa me don't kan we so relationship yen do atemo ma ne nka wakoma anese yen san ento yen samo me do so relationship ne so na se ye bo emotion ana ye san bo eye physical ene me pacho program is so friend so modern yen gentle free hu dwane ntina ho krada Don't die. Bema bitimi dio baby atema no we bie na no aka chene se oni hu fi se ne maame challenges na ebi ni o hwe ni hu fi bi won so wo yo ba bema timi bie na no wetimi aka kire oba se na wo ma fa wo wiase no wo ka hu bi na yede na bra wo kofa again so wa fe ma papa no afa ma papa no afo wo ma wotumi wo ma woska afo wo ma woto wo ma wa hofe na yede na kofa la show kofa ni kita wi a ugusu twabo no ba bitimi bie na no kase wo enye bibi anka wonso ye ne wo twempena wo akeye fawo ede na ye bibi ne de ehia sa bibi na ye important entinka wo no sa bibi no wo bianka ne sa bra ne so ebe twempena yen sikan so mi mu den sikan etwa yen kwae Miss Premium wa ha usuma yankwanta iramia wutimi bie wano no wadi wo yire ana wo umma maame wadi wo matem wutimi bie wano
bema wada wo so no we dinner tem left and right wasi bema kwasia wasi bema jijintwie wasi bema wodi bema tem ema ne ka bema na se bema kure hu a sebio ni kwadwodo nso no sorry oye hwan sa challenges wo yede ye we be yo there bema ewiase kan wo so bia ware no ene bema odi obatem emebi kane maame ene ne papa wo de nkan wo se wonya yere mpoda esanse ubuo no wo de atwitwi aforo mu so woni mu aforo de a me catch Bema bitimi biena no wakase na kraman be no makofa no bema na woka kiro ba ne so ye kraman na se kraman ne fa kraman yo enti me do onso ye hwan me do bra mo yamfansim asem bema bitimi biena no no we di obatem wow se hwede o kire hwe kraman bi amakofa no tetale nipa se kraman na bema ni refi se ne ho sorry a eya sa kraman no nokodi enti say nipa di kraman yo Debbie o any gentleman ya na wanwa gentleman any we kraman osne kraman sabi won fanchen enye se sabi o ono odi atam no wa ka sabi anwene ho nti wo so to a wo so nyere ho ene challenges e wa wade mu na obi abefam bi ye ka bi obi ye wano no wadi wo batem se won so ka wo ne hwan aboa bi na achi aboa bi are sabi o sa aboa ne che wo re no se ne so ba ne na ji wo ubie wano no waka kire be me bi se me show kra se de o ma me hunya fe senti na so hunya fe sister girl wa ho fe na won ko be ma foforo anchen ukọ be bia na be ma ne ma me hunya fe wo na akọ ne eje o sabio eni so ho tan e wawa me do yes me cansem obi a tro se Efya wo cansem ma me cansem na bedroom commandos adoso yeah for real so wo hye said the nkrofo abusing nkrofo obemetimi bie na no se me nka se me ni wagya yo na subanya me won me ya chiro ene nia me de wo befam no eno na wo the one why you when media asa unya so di fa hey you don't know energy obisu some words are very powerful ebre obetimi bie na no ka kire na nyonko se wo kra de ye ka mema wo ka ho bi o ye last person wo kra de ye de we me de we ye den wo na me de wo so ne ma bi so oboa sa nipa no ye important thing wo de ne so ne ma bi so so ya no munim eso ya no munim ye kasa fa challenges ho challenges they be no my any kind of say me no mi en de na de betekpe oh ya bebo ejuma na ya bebo na ya bowie ya sha se ni ya wie ai ye di ka ma na kofa bai ne rukan ne yere ase mama Lumba so ase wa no nti wa no fom Chesa o masre wa se na wa ma no gusu se de no gusu kofa bai daddy Lumba ne yere mama Lumba ye da omo ase se da ne da omo ma ya kwenya no ma ya gi tina ye dwem sei ni eni omo ye so ye kire ya adwen e wo dwumedi so ye to aso ye etiefo se da ne da omo so omo twipen wo mo efidie no na eja omo ma ye bo adwuma no stronko so because omo ni co-host no ai omo ni ho aye ni ho nti omo nti ene ye tina adwanim ene efe otwedi aposo de ya ho wa ma ya ho de ne enkwa ni asenhia wa ha ene numri e wo so mudi ndwumedi so na kire se challenges ye ko challenges ai eye bibi eso
asema me ne challenges so my father topic of for emotion like near maybe na me to am also say for physical blow because when him say minua he ka challenges and yes sika sem kwa na challenges a whole lot broad sika timi me nkrofo ko a challenges ni bi ne sika timi ma nkrofo ko obi nso aware obaby se woko hospital na obi kunda ho ode areho na ewu se ni ho ato no awi obi yire so da ho ode areho na ewu adenti ne partner ni time kura so be kwa akohwe no be ma na aduane daddy bonyum bi o se wo pese uhu dofo a wo yarida wo mu na obi hu ene obaby enu ne ho pa se oni sabra ne tenaye e de kire se onfa ne ho ba kumpo o ka se menfin o se ye na ye yale no so akwada me de my young me define kakra bi e wo potokasem na your challenges are difficulties or obstacles that we encounter in various parts of life, whether it be in relationship or marriage, or even your physical life. Okay. So broad. Okay. But we are looking at marriages and then relationship. Obi krani obi te dem mama wo for and someone worry. Ani Who say first I ask some challenges on obi wo ho a one ompra wo ho. Mushia ebi amunkonto kwada nti ofisi we wie ni nyina no nti so e mind you good nti ho pro open aware na nkoya me ho ade e na say be ma no so ana mo say unya hu ni side onim de be ma obehu ne back side ni nti no ono so fe say normal eye bibi trarara waje atum ende o china ma me nkoya ho ade wakoya ho ade afi de mo be china ye na obi wakwada na asase boboba obi so ho ma acha ye bi a month ebu a week ebu a 2 ebu a day na afi de wo hu challenges no e wo nipa ne character mu. These are some of the challenges because challenges no ebu a piefi wo character mu ebu a eye sebe atum wrench and obstacle to nipa ewo abrabom internetumi ba ye marriages mu obi wo ho so a bibi ana asi ana ma afede nipa no a say wo menya so na odi kankan menya so atete am de be ma waware ase na wo ko ba wo nsam for be mama enyo bisio meme see na make say na wo kan ye no onu onja wo but oba say ne otse ni ode obe femu no wa be no adure ku ho na be sha ho akon eno na ju make to be challenges say yes so wo hwe ne ade wo femu sa our real cry your friend a wedded wife and husband separate wo ho na hwe se wonye yi a because abro ni be ye wo partner back ni eno na make no enti sa characters di etumi piepie fi ba bia because e atorenche eba ebi won so enkra bebi wo ha ye bua payo okay and the piefi ye subai ni mo no and most at times ye bua payo enya nyi na times most at times ye bua payo e fa se we sha be ma na oni oba eti mo ware ana mo ware mpra twekura ye fa no nyeza ebia wetimi waka me eba mo solve ni ade ebi oba no ho akyere no ana bema no ho akyere ma me fa bema na ya na omo ye kyire timi so bema no ho akyere no ba wo oba no wonya beebi agina bema no ho akyere no wo fense wo ne oba ne nti no nya obeka no na bema no nya den enye ma okay eti ho no wa ma sika ne di wo so okay e ma wo ma sa atom renchen aba o relationship ni okay sa so na bema so e bia say wo partner no so the same if I say similar problem no now so wo ma sika ne di Emma oba ne tete wo asetena na muti okay so bema wo sika na so ma ne yire enjoy but obi abontia
odu a want to obey show wo hu ade no so hu enti eba ne sa wo ma kwa ma sa obstacle na yede abo awura wo relationship nim because se ko ba ne ba ko mienu no nyo obi a ote sa ne ma na se wa fa mu pen ana te se fa se dada mam ne mama fo ni ade yi omo no sa ne ma omo nhye de nim so enti se ko ba ne sa pe ka hunu se ono ntumi nyina no okay because ono hu bi da ya na de foforo enti ya fa ne se wo be ma ne na ya da mama ba e na wo na yo oremfo a wa ba warewa na obstacle no ma eba no ono fe se because of say ono ye tete ya ne ade a de no fe mu nti wanhu sa ne ma nti no on feeli enti de ode ye obia no hu ma sa to renche ne to mu no onhu but wo nim say baby am free nie sa ne ma we ade a ma fa mu pen na me san ba wa me kasa benya ma sodwie e so to ame wa ha no e kwan ben so na metumi afa okay me so ano be man so oba so a e the same thing na ye hwe atorenche ye dwia e ba enkra say me bo onkra eti baby etumi pie fi ba fa ne se enne ukwa akọware na bia wusuma sembi wama partner na ehunu na wama obi sebe onyonko nke obi me kase me to no broad nti me nkase broad kanyonko ebetu ya we busue ni ebetu ya wuni anti na me to no broad no efi baabi no waba oba ya wabe say enieme ni so wabe kansam ebi so ade ne ye no ko ebi so enya no ko ompe wo yie e ka to mrenche no e ka sa enti na yes normally no sa wo hwe na wo ba be ware a ye de wo fa mpai bom ye de wo mo ye fast ni ade na ye de break sa na mani na be a spiritual be a physical enti ye fa say physical ones no wa be twa draw na say be ye no krempo ba hu ni say your past we sesa eno na challenges so what you say what's sesa enti no fi sesa ni we na me past na mom obi opel bone ofu ebusuemo ofu ebusu wadanfo de o se wo ne de be to me ma obstacle bi emitiu okonya ni je oboa obese no e bia be man so be ka se de bi be bia medunu mapem pem amapem ne sen ya be gina ha wie meti ase aware no na so me man ni nje da because when you man na ya very wicked though man so be na ya very wicked bemu enipa nkasa yetimo so ye botiri mu pa edin de bia ya na me kasa onye obi o ye very open nipa ni open louder and you work na adwen a no obemu hu say this is who I am before and even now but na na ebisa say aso past ehu hia na ebi mu si debi but say nipa na oka debi no man ntina hwe sister manentina hwe atonrenche ne bi be pie ho okay nti honso we no see challenges ni bi but you see another challenges wom ana ye call another challenges no challenges is just a broad ba ma me ka bi ncho bi na ka say what challenges obi so tie ye ma me kai no sa asem we challenges ba ko pa e wo wi ase one thing we call trust send your kind and na make am say what you be adi akoye ne ho ade o wa asem bi ohun ni say asem we do no de be ko sama ndo peso be ka chiro bia everybody has a secret for real but anybody which mean you obi di agrokra na o worry ye o si o me de menye nyonkosem ti I just keep my distance it you as nipa no o wet say ye na wa fa ho tanje so worry dem nyo wadanfo ene ma me kan chiro kun no correct wan konya be ma bia sebi o nyame ahira na nyansa osuro nyame se nyansa mfitia se ye nyame suo na se wanya be ma bia odowa ono asini tiremu po se in the middle of the sea we will hold our hand together and move obema bi so tie nsesi a wate asem bi wɔ ne yere ho so wasim process asem no fa nya adwuma odo ne yere da e ho na kameba won say even say bia o yere ni obi anya kasakasa meni papa bi ne we
Any obinya kasa na enye said den. Anya wa dwe so be di wechi da. Wo a wonchen. Wasem nya de said den. Onya da it be say na yen ko ade. Obe support na yen. O me di wechi nya den. E do na da wo no be di. Yeah, be ka cho so we dey sorry fa yen. Na omo ko dem a wa blast na yere say dia we dey nyu. Ne mo me to me wo ma ya me dofo ntina me gire mu ma no. That is Nyansa ni bi na uka no. But you will be so ha. What we say nipa no ne twempena dada. Ube so mama. Daddy Lumba to nyombi. O say enyumi cry enyombe. Sase mi aye ken. O say oni natamfo ne didi. Oni natamfo ne sere. Oni matamfo ne gro. Oni matamfo ne didi. Em say Maro na baba sa nyu ya na we dia. Emu odu abasa akwafo e ya na true. Omo tale no omo sha ya say the month to me wa tete ne on toma. Woni obi anya asem no. Be ma nyansani. Hwe ye o mema ni bi wo ho a. Ne yire nya se den a. Woni ne yire nkasa a wo tia no kura onye so da. Me say ye o be ma bi wo ho a. Ne yire nya se da onim se de wait say. Ne re do to me ye ni onim pa. Bo me se ne yire ntoma agufin. E wa abon. Ya mo o mabaso ne ye mra. Mo sankrofo no mayade. Mo tia ware ase. Mona obo enya se bia otai ni yire chi so onye boni o. One ne kodemu a. Otia ne yire. Me dofo ade we die. Senye dopa na me dowa. Me wo de ye me enya me de. Wo de me de ye wa enya wo de. Onipa ne de ye wo ana wo man ka enya wo de. Ade we me dofo menye biem. Twaso. Oba obuniku ana bema obu ne yire obetwa so bema odo ne yire rada na oba obu niku ombetwa so na omahwehwe ne yemam. But here is the challenges we are going in. Bema ono ankasa fa konwa tena emantam di ne yire atam ano na meka no bema sabe onsuro nyame emfere nyame ensenim nyansa omumma ene be sa gimidie no oba bi so fa konwa kwakire ni kun kwate size e wo ne nyonkofom eno so ya ade bia ukwakire ono de but oni mama ni so bi omo yo pa mama ni so ya sa de no se challenge you fin ni ma say ni na challenges ni bi ni nti wa anya obi a wo ye unnim niema bi te say ye fa ne say niema bi te say how to be silent sometimes. This is not silence. Oh, you want to ha? Okay, so me, I would tell people. Me, I would tell you. A yaw be wo mu na wo de show mu be bra wanya wo be mo be poison. Odofo be poison. Okay. 2 wanya wo de ade be boni tinum. 3 wanya wo be ware wo na chi kura ansa na wo say hey. Minim kura nka me ma mi jai. Enti sa asem no wo te a men na so. Opa menfa ni nkopenim bia oda frɛ no empana moteso no wo si yakoso me no enti kotie so kakra yi ene je se wabo mi huwa me ba ho ya hia no be yi o de ye hwa de bi wa meni wajai oho na ja no wo dempa demo ano so ho ja no ho na ye physical ebi wo ha na ye spiritual. I'm not talking about Obede who says physical, obede who says spiritual. No, so this is say you betima to us. We are not talking about spiritual for now. Okay. Yeah, the niema be brashe she. Ahom ne eni me fie be ye mpese me wale debi. Me do for wo suban na nye. Nye ana na wonye. Enti na se nipa no kwan ben so na obetumi ne na. Ana ye nka ko ota na ni mu awi. Ene Bible so say wa jaye enti na no me ameboom. I tell you. Woma amome a. Efya jari. No cry. Enye easy o. Danny Diaba or say hi. Tell them what they have to know because it's breaking marriages. Indisciplined men and women. This is something we are talking about. And Nurse Enquires say #1 show in Ghana. Thank you. This is something is going on. Yedi bi bia shebe ye. Yedi bi bia she ye fie honhom. Wo ya ba ya wisi so. O maami a kire wo say efre no pa. Gare.
Anopa. She challenges ne bi ni o. Dware anopa. Ansa na we ye fie wo beso ya anopa be dware ansa na wo twitwi unchansi mo twitwa we twitwi mu. Wo dware wo twu si dware. Ansa na wo ba kitchen wo ba ba bia. Wo wie na hu na ho aye nyan obese akọ ho. Wo ti ase one pay dwale o. One pay dwale. One ma honam kankan adidiw. Ana nyame adom kakran ka sure ba na afa. Unnim se sent wo ho a wo sore no pa no wanware beba. Eya honhom na eya o. Eya honhom. Ba sa no so bi wo ha de wo. Ye mfa wo. Ye de wo. Obi ka kire o se ye de honam kankan wo a. Da eno ni ye mfa wo be fa wa ha. And say de tie ka se ye de wo. Etina me se ye mfa wo. Ye mfa wo. O be fa ye na e ka ho a. Abrofo wo mu nware o. Eso wo mu ni honam kankan. But why catch up? Honam kankan no. Ye de na be sweating. They keep yourself. Tie. They keep themselves. Debi tie. Yenyi wo monto ncha ni yenka sem mo bi ante ase. And I make no say, oh say. These are some of the things. Mama fa ma asem ni si na oba mu a. Na wa be kan wo de. Eni ye mienu ni ye show no nti no. Ye de be sie ni. No kra ne say. Wona mo nim say. Bema na menene te no. Ompefi. Woso ya kwadworo. We learn, we live to learn. Our way suade. You know say wo ko ya hia. Wonim say wo yire. Ye ni din for plating si wo bagaja. So ni wa. Bema so ya bema rocking in the shoulder. Echo didi we no ni yiri ni wo no 3 days a. Obeba na bi simpa so. Obu yiri bu befu. Anye na ye o. Wani ha na ye o. But who say I am not sometimes the entire na hu ba mu afa bi mu say ye wo bi wo ho no mo a efie na ofri mu no sane ma no oma ye ne such a way say amfa ni je ma wa brabom ni nti no wo beto ana e ka no obstacle e beba mami kan no krabi ncho radio isu nne na ti ase me maami na ka kire me say obi ye wa ye ni bi na obede hu say na whenever be ayatete na de ko ya den ko so ano really to learn me no na tie minim se wo a wo ti hei uchi atemdidie uchi se ye be kan wanim woni pam my first second third se honhom na di machi na me ye osa da bi se ti na me make asem me ka se enya nyina etima no ensi na ka me ka si asem so etima me ka me die ni wiansa me come tiefu atene say woni wukun ne wo yire nama wo yire wukun umma onipa bia obehia no umpena we learn each other kai hu say odobi agoni woni nipa ne ntem a obi antonsa enhira ne busuefo enti seme ena mesi me bo se mepe bema semesia we learn bema be isua ade kakra yemfrifie bakum enye na bako na wo yen empontafo kro wo mu differences. Don't open your mouth and insult your wife and insult your wife's mother. We law ubedi obitimi din yiratem boni yire kredi ni na akosua yambotori wodi ewu jimie no se wo fa wo maame ho wozo na yesa we that be usame ka asem no medi kan say enya nyina and I was making an reference but okasa ninti no mentumi anwie okay first so ne enko na me ka bibi say enya nyina your spiritual ones no ho and no ko sofo enu a omo de wura paibo mu boa wo ne paibo na yehu e break it anu na eba ne sa na be ma na dwentumi befia na oba na dwentumi befia no wa realizing the mistakes no wa heading we see no but physical ones na ye suna twetwe sa na ma ne ba ya brabo mu no ana ye marriages ana ye relationship no mu no enu na me hwe se ekwan ba so na say wo sati bia no me ma one key first enu no ye be ka siansa na kire ye dia hyehyem no mo ka bi I say communication is the key kasagu mic no me communication is the key okay so ati ase no mo say communication is the key talk openly and honestly with your partner about thoughts, feelings, and
concerns, listen attentively, and try to understand her or him very well. That's it. It is over to be asia. Now we are my argument. I was so dinner them. And it's when I made a whole neighbor. No. Communication forgetting home. And say, and I'm intimidate Kaka say, and Yanina, Metono, other side. Thank you. Must I repeat? I say, and I make us say, Unya sa communication. Sometimes on such challenges nearby, you know how to go about it. And koyebu hey, our and planting our woman. So that's I see. And they saying, Ebia, more communicative very well. Oh, and then because my dear Tom and your crowd. Okay. Oh, babe, I'm on my hair, but something to me, Obano, and I'm some more that communication into. Oh, me don't any yet saying, oh, yeah, it's then you see, catch you me. No, I can't. Oh, sorry. About so bad about Dokunu, or to me the old so. You ought to say, baby, or done of one. A crow. I didn't send in a mood trim. F for Mamma, for Mamma, so one, I catch her say, a bay, young yabuche, your fine young pipe. A bino. Communication at this animal way. It is said, one yasa communication. Obstacle comes in anytime, anyhow. Obstacle, the only number, baby. So, on the way, so chinchi, baby, a horn was sharp. Munya Sanya man. First key, money communication or baby row. Okay. Sana koye. And I make us say was spiritual one, yo. Even spiritual one, crowd. Sometimes communication is to me overcome it. Sometimes communication to me overcome it. If what someone wants it, because of said, Mukasa, extra mohomo. Bibia obwe kom we ma we ti ase bibia we su kom we ma we ti ase no eni nti mu ni mu anam ntutuo ne ade den ayie enti ma mu nwura sa obstacle mu nche oba ya na obebo mu plan ebie ya owura mu na aha ye no go area me sa akọ bibia me den me fie den e ba because aha no omo abo omo sa na ade na akoye akoye se wo ba be ko wo na asojafo ko wo na waboa ne ho ye onim se waboa ne ho nti akono okodisivi aba mate wase 100%. Me pese sa issue we ye kan simple pemping obi wo hono ma okata nani no ma ye ne party na bone pa obi osimi krami nim ne ha mi o oboa o eye pretender me see say wo suban bi sa wo ye pretender se no na me catch o so we don't have to ye sa me I do Enquiries baby tina mama can show we have people where obebu we na when we say we de wanye ni ye no o se hunhun bi na ka me do with the spirit and not me pese ye to twene ade a e koso no ye wo pretenders oba be sit me chi be me si ho obedi na tem am be bia ka na busua pani timi di be ma tem ka che be ma say on say make I be say e be few suban and no me person me anu su no and me say make ba me kan wie and I na dey for to one adwi na yen so for be can spirit asem see me adendi dey ayade a esi there were two factors it have to just somebody Bible and money people say factors and factors. I'm not looking at the spiritual side too much because I'm not a spiritual person but I'm looking at say e betumi ato e baby but look at here. How may problem? Men make a choice. We are looking at a year challenges. A year near my young subine ye day ye. And yet young faber before for to say spirit. Until today we are dealing with the pretender and our attitude, our main attitude. On say me know what here. Minimum what you are there. Me ready challenges, difficulties and an obstacle. Yes. So it will be your obstacle. It's in between. And it's the mama tone I won't say. And two things involved. And it's in a tone the other side and this time. But make us see. No matter another one. So it is a man we are on to be the me person. Matthias here. It's in hereby the case. Yes, our phone. I have some maybe I will phone him. Sometimes it's here I didn't my man. And so no. And to me obenini no be kwa wari na say. Onim say ade me ya e de atonwe che beba onim say ade me ya e beba me problem onim say ade me ya e de difficulties beba enti de koba me sape na say nipa no ne fie de bia keka e den
adults wo and saying ebia me mama oska papa oska enti me de me no aduane me senior me oba ye bibia ma me bi me dware kwa dwane me nya 23 years 24 years 25 years 30 years kwa na ye dwale me enti sani pe bi say no wo be ma wo abo wo wenfo ba wo ma me atete wo kura oni medu oni bi enu na ye okofa na de na ofisi ebesi se wan obi a nyamsuro na te odo ase a ofisi de na ebesi nyamsuro wodi mu na te odo ase a na ofisi de na ebesi se wonya be ma nyamsuro wo mu now to your door, officer DNABC. Obstacle will come in. They make a lot of because Senya Mishu now to your door, Emma who point out befaso, not communication here, Juma, and my own car befaso, obstacle, and ya konya will fee, Emma win your problem. Oh, worrying. But it will be this little ones. We didn't say anyone from. Yeah. Apart from saying ya misro mo award no enipa ho won fom esi babia medofo enti se watete oba no ayen wo masa mole a yedi nsu aka atai ho a ade achi e be poro a no bia ya ne gwenfo oba no odo ni nya misro enti no aba be soso wo so ye won kofo sa wo ye wo bi ahofunu wo mu enti na mpna twe enso doso no ba me ka se mi cho na me bisa same question ye bisa say oba onimade ye na omuade ene oba onimade ye no obuade nipa onimade ye omuade da because yesuma no kono onko enti for that word me bisa emema asaba emema nkai say me pedi obuade na onimade me kire no ena me catch us but the onimade na omuade no onimade ye omuade o ma meni nyiwa baby ame wono eni nti na me told ma say ni ono ti odo ase na osuro nyame no onim communication between the two no obetumi handle that person me da se wo ho ma me fo anu nti ba bi ye ma onipa bia onim ade ye ye dware no wo fie ye ma na aduane di na ya pagya na kosi school mu na waba osuma na ne bufu onko into muade ba se wo sa omukwa no munya kurupa one thing in life ye the made in di wo machi omuso kwa na nya ware pa na because at the end of the day no nipa na ye na ajo say no scar and makwa ware na I can handle it and I make us so your bar peace of mind there or your so your bar ne ma me ma no ye from say ye from made kra nannies 2 edi achire di osi niema ne onu aduane enti so se opede a ono be ma na epe na ware papa akọ ye be no ama na di okay ba oba wa hustle no si omuade onya be ma obedo no aka chense medo ye wo ma wo hu hustle ne nkwasi asem enkrofo di wo ma famu painti omo ye aggressive defenders. Okay. What I say? Aggressive defenders. Hustles are what hustle. Oh no hustle. Wa hustle sang. Ama beme chine din so sang. Enti communication in yejuma. E go off beat. They make cannot as here. Enti ono no nam ho no mo no. Why na just oba pod be wo so. Okay. Fa be wo so. O de tie na mi wie eno. Onya beme bi. Na beme ne ka cho se me dofo. Uye fedodo. Uyo bemua. Akaka krebi ukasa nenyefe. Na se bema ni de odedi. Na obani ni mnyansa. Na bansu bedo. Bema. Obrene huase. Se ni enye ni time. Ya wobi oha ya character. On to me. Oba brene huase. Ba upushi na epie. Na una wosi ubu ade kwa na. Ya kawa se beba. Ana making. So for crowd cannot to me can me the type of person until I'm in fact idea haminsie me ma we always say this is who I am. So na be ya unfanyam it will ya me na bro super you will be seeing my backside either I will leave you where you are no moment now who baby and I mean me peace of mind so what I am the so what I want more e bia de be enkoye ntin better me pem baby ntina me fi se me nya me den be peace of mind and I me who me ya de na me nkasa is because I don't want at the corner on me no ebeye because me nya the man no so say me so aka ebeye bibia ye nya nwie
Sana me so me dey na kwen. And we are very emotional person to the extent say me oya ma de na ya me ya enche na mesu. We are very very emotional. Enche na mesu because me akasa na meti ho no. Sukwa yiri me ahyehyɛ me ho. Eti wonya ya na epie. Madam. Eti ya na me mpese sa ne. Eti no sa nipa bi sa. Ode mpacho nyabotre ma me. Okay. Wo se wo kan wo se wo push na. Na se wonim se ye na nanom bu baby. O se wo pusa no numa. E na wote ne kankan. Enti obi empo se bi o ye nuanom mumufo no. Wo kana onim kasa cry to say. So you don't just tell me so oba o muade o do a wo kana ebebem. Me na mhoi. Dabi o se una na wo chire I'm telling you. Sa nipa ni momu no aka ono momu no ye sen yo onim hweye no. E na me kire se mema no so kire se okobefa ni onim hweye. Obema o muade. Obema o muade tie. Bema o muade. Ofo bo bu ade kro oba ne kasete ya no. Oh for real. Enti so ba nso muade. Na se bema bu ne ho. No do ne ho. No otena se pa. No obema bu ne ho ti o oba o muade o hia bema obedo no. Okay. No bema ni bu ne ho. No ye ne bibia is hardly say sa oba no muade ni bebie na no adi bema na tem. Esan se ma ye te se nyina muo. Kwan bia o fa so achi yen bia no. Wo ye yen yi e befa wo di agre betiti. Enti ya. Ya hwe sa topic I say. Enti sa yeah, my first key, communication. Into second key, ni building trust. And I'll sit here. I say trust is the foundation of any strong relationship. Be reliable, keep your promises, and be there for each other through thick and thin. Ebanesa obstacle no onya do bia wo bia no abamu aba ho aba be mamo that conflict. Entina mi bie no me say. Sad difficulties no munya. Entina mi bie na mi rem me say. Bemo bie na no di oba tem. Last. Okay. Timi ka tro oba say. Ada won so ho abon ho so ana. Bema wawale oba o. Bie na no ka kire ne yire na waware ne say. Aden. Won so ho abon ho so ana. Oba no bedo sa bema ni bio. Unim say ma where there ya pa wa ye no. Na me o ka chem say na onya me class cra me obi bia fi me at once na also ye quick papa de me answer me onya class ade o say there be nipa de ye nto nipa me be nipa hunto obi tu hu eh wo de wa tin no say nothing dey skinny you na me say hwe skinny yere na me ko talk skinny mu so na ni de ni way ene me ko ya na me bai me ho ba to me bibia mu na so ni je ankasa wa mu unya bi no so e wa hware ya no awu wa cha so we sketch akowu enti no na me twempena bi me de me ya me ho ba reference because I na me person ni use obi asem me twempena bi sebe na nipa no oye me kasa be ko asem ko ye nto sebe na oye deliver with moto kada delivering for Nibia but because of wako school but oduma 70 yes me yi mi muni na se me kamene ne yetena ma na ye bibi papa china ba woni odi ni bibi ni mo sie me o ma me fen se o che se o ye kroje like me say asa strabo fo ne ho anka fi na eda yenya kasakasa bi a o sha se wo to me ho no na me say I feel you be a premier say now ni na de bia sama ye kan you ye so onya wo size oni ni nam na ka cho say anya ne class kra ne ye nim ne ntia oni we konam ye hwan an wo mo de amafo awa ewe mom ne ka mem no wa to me ho no omo fe me say oni mu ntira o ye hoho oh was na ri akokwa ne ni abo na ba so ni enya firu so ye hoho ntu nim ye ntira ni ya tena se sama ya ne ye ka na bi ni onyo te say nya ne so bakra ne bo no mo sa to me ho wo nipa wo to me ho say because of say we nya me ono me atena ni ti no eno ano no enti say nipa bi say no o ma ho kwan say na odonti a unwu
ubewu. So me, now me build that trust, me build communication with him. Think he said he would have take certain things and change out of whatsoever past I know womb. But on him, because of this spiritual spiritual matters in tea, a diniabio, a saffron. It was a spiritual. Yes. What was a spiritual? You won't understand. And then the bind, and no, who is says, I'm not here. And I'm telling you, say, you soon your bind. But no, man who quite say, because now you'll be a no boba. Or boba, you soon not to the mamma me. Ni teeth in injury. Challenges, nibbling no, Mr. Baby, catcher will say. Or do baby or son, like I said, catcher. So all funny son call baby and that. It is all we are not denied. I don't bet. I bet 2 months or you feel about 2. I'm a normal obey okay. It will be a coffee. Train. I said my working train. And you I said, when I make us, I'm not tea. And you and your only decision that he made. Say, me more baby, dear. Uncle be a man called on me, sad decision. I said, 1 year careful. I dear say, now, unim, and they do yanti, my own quananya use tea. And I make catch the way to take it decisions around tea. My make no. Tea, my man can we. That time no car said Raddy Bermumono. Uncle one who quine send is super nekitan and Makuma Soria. A Raddy Mamin Kai will say, ye. Na me found Tunya Minyom. I didn't know your debate about them. And I met you. And Subai. Once I make a bitch, I just obia a corporate cover. Obia or Subai. Ayeni Subai. Never one landing pole. A month for Wakuma Broso sa. No. But I say ye nipa. And then I may make case be so ye nipa. It means say ye nipa no. And ye be a nipa bia a one nipa ni sumu or ye be a real. You should know. And it's in ye nipa no. Yakupon pen or ye crujing. Or no bomb new me. On so ye nipa. And you know say. Yan share ne some do no so 10 commandments no so near fantin ya kwan oh yeah near fantin ya kwan but ye ni paso still ye to me so back up ya make us say ye di yan asem na pata obi be di obi boni awie ni afre no my lord me pato minim na ya mikumi yiro honhom bi na be hye mi mu na o pa kire se ba se obi so be di sa boni na ni obi so be di sa boni na obekwa ko gina court ho na eso na sebe impreduasa e from ani o mama na saba oh we not there until I say don't go there we have that way that's not where we are going. We want to tell people when you open your mouth to talk to somebody as a communicationer make sure say send nipa no de na ko gina water nim send nipa no wa ma send nipa no uni hwekura na woni na dada send nipa no if once call my love obi ani wa ogina ma okay enti forget bibia ne who said the wo betimi ahodi challenges when it comes to your anger said you wo bufu a wo betimi ni nipa na kasa na Efya me ba o say challenges it depend on ebufu mama fuma no nsi wa ha mama fuma enti na me ka say I am picking that place enti me no me fa ehonom no enye me mama fuma no nsi me sero mpacho oh kasa no kre ne say yen Ghana for yet yes when you are 2 people and you are working na e was ba ko epeja nimu na ba ko bra form oba so ma form be ma so ma form said ye kanu obia webufu obi wo ho yi skasem said ye kanu apart from skasem obi wo ho ye anger issue challenges obi wo also onitima Mr. Timikacha will say Timana enipani enekwohwe hospital obi yiri obi kun eda hospital 2 days kroma ho obi enso yiri bi da prison anani ni kun da prison obi yobo omumianu na kwakwontokwa no ena be man de ade ebo obi anase entwato so bi na be man kura dem ba onya koye na tima challenges ni bi no yenni a ye de be ma ye ntofunti we na to ho oni be ma ne nyonko kura twempena osi we ye honhom petty things in challenges in a relationship that is causing
obi a challenges insult a what to amanaka te se wuti way na me modin se wa wunim na what to insult na ko do maami atem this is challenges. We don't go for the Emma. I told you that this is it's abroad. Let's move that spiritual issue not out. I me say abroad. Me too asam me too. It mean to me come and then leave the other side. It's me yan abroad. It me too asam. Me say next week here we can. Oh say you baby I was standing up quite say in base of character more. Yes. And na basic keke but me too in general because of say and to me your character pen a bit this hard in a paper. You find say me buade pa. Me to me ndi maami atem. Because I put myself in your shoes say obet me ayeme ma. So what I say. But at the end of the day no manu afom makoye. Enti sad nipa no ofisa de na be man sad na akoba. Lack of communication. Lack of trust. What's the one afum? I'm a fum dear say wo. Ebia at the corner nipa na bro so ma want to me hodi e pion. And now what asem na to. What's one afum? One afum. There is a way you can talk to your partner. Obi hu say one afum. And na me kire no. But it means that thing na ba at that very moment you know it depend on the two. Se ba kun ba afem a unhuda. So be no fuma me no kasa no man no fuma. Me who say one afum because onim de entia. Because me nim say untumi nhye da nkasa. Enti me asa me ye den. Bra admisi na asa me ye den. Me relax ma. I will know. But some me ye me huda. That's what I'm trying to say. Okay. It means we are talking about basing character. Basing character no. It means me obetumi edi me maami atem as obema me no wo ho. As udi me maami atem, have you realized say nipa na udi na tem oye wase de. So this is what I have to do. Brother, conflict is coming. That brother difficulties is happening. And that challenges is coming no. Yeah, arguments nkitim na me hu say ko feda na no. I have to do what? Relax for you. Kasa. Brahma kinim. O kasa me nye den. Me provoke you. I've relaxed for you. To kasa na bro. So na me share na say mean to me and sure whilst you are talking na. Either I'll listen to music. And either me for some mother. But so push me to limit be I also pull out what is in me. And this is what I'm saying, say communication, trust. And the two keys na mama sia and still a be what I so it's when nipa no na someone what that communication, what that trust needs to know. Oh yeah. I obi okro ne partner more sign languages e mo e be that very character na ko ba oni pem ti say na no say na ye kai no enti kwame so na befa reaction be to put the man off or the partner who is in that very shape no off completely and they saying obi wo ho a ono wo yade be ma bi wo ha na oba bi wo no wo yade immediately na oba edi na no ne homo ne kasa mo aka ne yam na nyasa nam ka ne kasa mo aka ne yam on kasa bio and I say bia action bi na oba na obo say na e so ye den o jai de oye no but until I make us say a trust and communication. Some more sad two things way our relationship now woman it munya sad this kind of things. A woman bet you me the iron. Ignore and copuchini pan and koya dibia a bema and fumana boapayo the bedding a beba. So what you say? Until I make us say say a forces a bad and crack forces and crack because I don't know. You are under spell into we yana keke. I don't know ebi munya nuhu. Onya nuhu na unhu say no way no unti ase. We no wo cry ya won eh onye bi da o. And e ba na say. No. No na me catch us say. That side of that no. Obi dey forces wabo bi ekunu. Wabo bi etu obi say. And then sing yes. And we are here to tell people, say, my people, so me mudding team. So because say, whom be ne hana, manin kosa ne when ya de. Untimi yes say.
because some woman no we are some woman target. Uno ama kwa na abo ewura. Nothing I says for that one. A broad. And no ye de not to based in character. Share challenges bebre wa wari mu a. Ye on behavior pa. Ye say what for phone afra wo yire. What fra ukun. No we be say e de asem wonim say me ye adwuma me de free phone so. This is on be a challenges. Sani pano Communication one. Anything e ko ba na say ye hwa de we. 3 also then resolve conflict respectfully. Disagreements are normal. Disagreements are normal thing. And we agree to disagree. At the end of the day, we agree. You understand? Disagreements are normal, but it is important to address them in a respectful way and manner. Avoiding blaming or criticism each other's cause or each other's and because and focus on finding solution together. It's one na make am. Enti se nipa ne se ni buafu honhom na piano. Na se odi etio. Me ma o say example you dey ma. O say me no me ye ma. Ona ya normally ne man na tire sa de ne pa. E na make say Obedu asori dem sisia. Me enya so dem wasem. So oye ka no, ye see character base. Ana ye de ebia honhom, wo se honhom na. Ye na emi anu na obi anso fie honhom wo hobio. But if ya kwa wo de na de ba wo betu obi sen. Da bi o ba if ya me ami bi sa asem we. Bibi mama onte da se ade we nipa no ade na oye no enyo no a. Eye bibi na efo so ne ma. Oba no so te ho waware no. But I didn't question I'm some paint they be on my sorry for your bumpy because your catcher say spiritual. Mamma can cry we are central. There is no way a family can live without a prayer. That's it. And no na me catch us a metiasie, but the ye di bebria question I don't know your partner bonnet. I know the can mati honors you. It's a catch us a make us a metonu too. It's when you say we're not sitting. Now we find a solution together. So it being say a spiritual or physical, a solution. It's your family says a spiritual, then we have to find a way to conquer that thing. And your physical, there the tips that we have, no, we need to work on them, use them. On behavior. Our name say, I love premium. Okay. Mid premium. Premium call radio so. Mid premium. Many premium neti. Premium ejuma oye meni choho me peno. Me penny bibia. Here is the case. Many akomapa ma premium say mini premium odietio tie me. Mini premium nam. Na say bia premium mistake bibi ana say obi share premium. Na say ohage premium a. Me nyina wona me pia nipa no. Na me nya na tantan ade. Na me nsa me ka say bibi na ha mintia. De bia na me gu premium animu ase. Premium obia wo spiritual. Until I honor yaka honewi. So right now we are looking at solution. Solution and I make catch up. Honor me kesi. Honor me person ka ye. Honor na me person ye can enter because your time no 11 per one baby. Until I say me addressing this na Efya on. We are looking at solution. I said make time for each other. Make time for each other. Ese munya brema mo. And no na me catch up with you. Say be wrong so na ewo ye ntem no. Time now we making it time I would offer here on now nam. You don't care. Obi to me kase mi coffee cry me you're boring. Mi coaching. Okay. No nam. Or num beer. Or num Guinness. Or num way. Sorry. And what's me bobo san your man but Mammy bobo. Mammy come as a moonsy. Or banning subeka say no. One man saying I walk on a woba, make us won't see us here. Utobana so yare, Bemani yarea. Patrapa. So what are there? Okay. On Fino. Also, me catch us a man no more answer. Me tifia menya share, me yare. I say, woman, me and Nano. Ubia one side.
It's sad in the creative meeting colantem. Akwala wodro ne maame no. One ne maame beko. One ne papa no. Omo tifio. We so ne papa beko. So what did they make? Okay, Matiasi. Yanko. And she say, make time for each other and nurture your connection energy in activities both enjoy and create share experience that strengthen your bond. And you know, mbema ho kwan. Na my den, ma pebra ma mo ho. What na say? I communicate. What na say? I make sure say ma build it. Kasa good mic na de usro mic no. Na de has. Twa akonwa no net na. What you say? Oh. Say na me di kan no. I say mo build trust. Okay. And you know, trust mo build anything. Ye kwa adwuma, ukwa adwuma. Me partner. Oh man chem. Me so me kwa me time me ban so a me ye aduane nkola ebia entesa so ampratwe a me ade chi ya wo sa akọ enti no ye ban ne sen ampratwe na wo tifie enti ye ban ne sen enti say ye create time e ma ye ho na ye tumi etena say ebia oh baby na I think say ye nkotena baby cool bi ye no mot ne fa nwenwe ya brabom we be ya de we be sere we be say oh eni je ni bi ya no mu wi a mape solution to my problem. Okay. Mo fi ho eni je na akosoro wi. Obi adwuma da ho. Ma be fie. Ma be ye dem so de. E ho no na mo de be fa adwen concerning ade a eye ba ntem a ebufuo sorry ma we kutia we a obstacle nya mo ho kwan. So we hu. Eni na be ma mo bond na yeden. Aye dru. Bond na mo wo no as partners no. Aye dru. Yes. And just sit there, create time for each other. Mondre mo ho. Okay. Se menya bra ma wo nya bra ma me a entumi nya adwuma. Mate. And also ye another key. Metimi bra. Ebrem uwi na me di 2 keys na ka ho na afide. Wo can right na me so me can wrong go ha. Okay. Obi so ne partner to them wo ma chedan ni mu. Wo mo da dem me fa no so mo da mpa ba akoso. Okay. Ba sumi edam. Sankrofo ne ye o mo den ne ye. Omodam pa ba akoso. Yes. And so they sumie dem montem. That's it. That's what I'm saying. Eti yanko. Bibi sawa no aka ne won be ye. Na meka no communication ye one. Na nkrofo we communication ya. Eti ma wo ho kwan. Eno na meka se nyina wom. O se ma wo ho kwan. Mun communicate. Mun build the trust. Sisi afede mun nya mo ho kwan ebre ma mo ho. Na mama ni je bi mra mabo abom say ni je ni hokra mun try myself mun pe baby cool bi ntina mun tietie nyum mun release stress mun yin dream bi mfiri mutrim ana to forgiveness kiss ni dia me so e be kwa into dia ma me fa we mbetwem eno nka ho forgiveness na ayem one try to forgive each other unim so be so challenges ne say onye she de bia sense ne partner no or what sa attitude no enchena nipa ho afunu ni nti obi so challenge no obi challenge ni ku enchena ne ho afunu ne yire onye ne hwekura na ne guafu no kasa rofo fo enti obeye den no ne sa nipa natena na watena yie enti no me ne wote o your style be mama you are not too oh me hu sana mento no me no wo twempna no e bia ya ware me no wo twempna no e bia wan shoulder nti manhunu e bia to ba mitimi be me di holiday wo me ba ho a 2-3 hours me ko nti manhunu ya ware na me hunu wanya akosan o bond no e ba de say bond na wasan e na wo di akọ awurade nim say ba wo hwe me de bia me ka say ade a me say me wo di batum anim say ade we me pese me free mu fi ensem me nupa na me bisa wo e na ye aware a me bisa so or abuse you there be on show or show ombo no show nemo ni character nkitinkiti bi anti I think say we can do something about it unless say we obi a won kasa nipa ho fro character de unya training so you can't say nipa no open 100% so obenya de opebia wo fe say e so wo
It is a small little nyeme bi to say bia or you be on too romantic or yes say that kind of things like a normal thing. Na romantic enye no na wo bedi adaw. Entina make am. Apart from see abuse obi. Abusing the make you say madam jai. Mame abusive you omu bebre. Apart from see abuse obi physical say e bono no. Obi won no man num kasa cry abusive, emotional. Entina make say anything abusive. Obi won so one na yerete o se me mpese me ne me de wo ba beda uturu mu e na me pese me fa there be o e no so abusive Efya me ba o uni obi twempena enye mpena aware oh there be me de no betwem e ya me de betwem uni obi twempena enti wanyi saa so ba ne bia ni da oh there be aware wansa na oyi ni he uni mu ahu uni secret enkrofo wo obi ni obi anante e de bibi na wudi eche na akoto saa ti bia ni there be tie bema bia ni ho beyi ni suban naadi said ye man yenyi ye me ye suban naadi no se mi wo suban fia e beba kakra ba wadwen maso enna ye friend red flag no she obabia ware a wonu ne ho ni kun se na seso enti onene na openeto there be media sad way you should know there are certain things you should know. Sebema tesa ubehunu as simple as ABCD. Sound. Yeah, you should know. You. Bema tesa so you. Unless e bia odona woman no nti na consider anya maybe and wakotom. Endra obi ka kire. Ana bia sika and odi echi na wakotom. Endra obi ka kire me say. One ne yire ne girlfriend aye na ye ne yire. One ne twempena no. Now it seems everything is okay. Osre. To the stand say woma wo baako de otosu mienu ansan hwe omo ware wo baako baby no otosu mienu no ansan no obehu say yey jaso we dey metam. I don't get it. People hide. What will first people one? Pretend. That's what I'm telling you. That means say that one who pretending e bia ketekete kura woni bi mu ama wo weni anda premium. I don't know if I any as simple as ABCD. But what unim say wo ho so. I make can say it's wo. O say o ka say make ka say either bibi na push you na koduru ho. Either sika odo because odo dey sisi aso si ofra we ni kura no na nka na ne tena. Oh there be. Obi no odo no bi ontimi obeti na tena wale. Ma me ka say mi nchiro. Bebre na di Bible mu nsem so. Oso ba book no. What ka say ba kona kodo. Oh. Meaning marriages be like that. And they are living like brothers and sisters. Where they went away find way, they went some find way. And wo and then I make no and not yet. But when him say, yeah, man, because naturally God did it such a way, say, yeah, love no. It generating naturally. When you guys are very communicating about people are it secretive. Comes with it. My sister. People have a secret. I know the meaning, but say na metro no obi ani one ma on pet through mu a sabio wo ne na twempena o de wo fa ne to a o se obe wale wo emma dey come in just me say oba bi ani ho a on pe sa de na se mo ne na twempena oba na adwen se bi a obebo odogi ran se no wa yi afri ho unim se ye no na na ope wa sheda no kra na make a cho no wa sheda into wo oba no so one steady niam a wu ye de ye wo mo da sa story way him se metimi address na day a one day about address there be kamemo baby aba wedded mansion range over ontiment na fio akotena kiosum why oba na seso bema nempe oboa afa eto sa into a person fa na yereto. This is challenges people are passing through. Such person no see a day. Oh, maybe they are working. Me can't say they are working any challenges so. But what I'm also saying, then say, and son na uba kwa sign bond and say you baby alcohol because your name you say I see marriage here for better for worse. And son na kwa say for better for worse. How you know say me media dey waste you? And I make just say, and son you should have some. There are so many signs now. I just say we will be a unsuya. This is what I said. Obi to me worry oba.
no ordinary schedule no so and what's about back to the American kakon. Spiritual matter. This is where you fall in the spiritual side. Oh, and American. Yeah. Boy. Because no you said that okay no. Sabi your families be honoma. Almost source of wealth crano. A baby a family in him. Almost source of wealth that what this can go cry papa ye here ni onyi bi da. Oh, me kasi asem so. Me dia wo kan nya no na make o. Enti wo kan sa na kwente na me make. Dia me say your family bi wo honoma. Your enemmema na aba no. Your mema ni bi wo honoma. Me share bi da. Oka cha me say ne fa your first born ne fa. Na me say ene me kra dia. Asaso me. So wa ka chiro. So that mean more tribe no. Sa tribe e ade ya tete. Da bi na me say so no oka chiro. Na me matete. Da bi oka chiro. So no mo ka chiro. Oka da bi one pay mu ba ne sem na oka sa na chiro. Also, about the nipa on kind of direct and say, this is what I want to do. Unless we are fast. Okay. I will need that whole. Okay. I will see the end and make one. Okay. Because near ya tete, only I say, and say my tete no. There is a little truth in it. Now my tete banami who where you that maintain where you that. But did they na guy the yes I no can't say him na me say oh wow. Then you refuse to say obe peme. Wa peme. I'm eating him. Say yes na ono no so na man kan your kan no so dia. So the questions. Dabio me so na no kure. Dabi So ba some natural. because no I a little but me I'm just say yes na piano man kan your kan ne dia. Enipa pe baby a odi asembehye no kure na Oh me ka say nsa no na aye ne sa o man kan yo. Oh but you will be ho no nsa ontu nka na ntu mo be kasa. Piano man kan your sock. Matewase. But me ka kire wo say obi a waye na adwen so de ade besi o. Ube hu kakra o. Esanse wo nim hunim de bia na ti. Wo be ko unim ade a ube obi so ho so obi ehu waka che ne so o say de me pese me hu na me meko. Okay. Eno so sie, eno so e. Enti ye ka search character. Enti sa ni parbi sa no. The only thing you have to ayama woni na ho. Suade. Ya tete da. Ade sisi. Enema different sisi. Uti obi dia na so yi bibi wo mu na dia to ha. Now they are count their one now the other would yes baby akra ne kun se o kwa sorry so a question in plan enya numpo onim se ne kun empa sorry nti o de asori ayeke de bi o de mani kun so o kwa sorry a no akotena baby we eye character obi na eye no ono ana eye ne ho there be where the son no ebo apaya de behavior wo nipa yesu ni ye no na finim se obran betimi atena no aka kire niku se edie no makofei ohu ni se ye normal eye on behavior eye attitude eye challenges emema efemu se obam obatimi enu aduane na wone ne madi awohoro wo monsa agu chansi mu e de asi wabu aso be ma na kwa adwuma baaye no da bia oye busumi adwuma sika no waye ma na sa mi ke kra be ma na de bicycle ne kwa adwuma oba wa bere adwuma mu obi to no dibi oba ne yire di idi ahoro ne nsa. What kind of challenges ebi asem bi abema ne kan anya oba ne den tokwa ebi nso sikasem se de okasa be di oba nsem enti we say no enye on behavior enye subanfun enye challenges pa ne de ma ye hu Efya unu so obi so ho ade na oye no onim se ebone o. Okay ena meche no obi so ade na oye no ono onim se ade bi a eye bone nka se ebone a na akwet se nkola asem na meche onim se ade na oye no enye ne kwan so no nam no ade bone ba bre no onim ne sa onim se ade na oye no ene na twetwen ene be ma na ma ye ne sa na ene ye wa wawe ni mu am ye ne sa no asisi okọ adwuma o man tem na okosham ne mpra onim se sa no ye no e na atwetwe sa sack na beto na brabo onim oba na betete na brabo mama na ni anje wo fie no a osisi am ko ne nche on fa mama no onim se sa no ye no eno na atwe sa na ba onim okay enti sa dipa no
Dia na kwan me ensem tu no me de beto aso preko because ebre no wo say itie for so bebe mu ninti crabo awie nti ye de tie for no bebe mu ninti no o say dan 5 questions my cat 4 dada. Fifth question no o say dan support each other's goals, encourage and support each other dreams and inspirations, celebrate each other's success and provide a helping hand when needed. So I said then mo ade biara mo yem. I say mo sham crying. Yeah, encourage. Mo sham crying. Bibia mo yem. I said then make sure say any swade wura da nipa na ni so na obesa wo ye no. Each other mo be wo. I don't know only mic na ya kana. Just say membre. Oh mo ba boa. Ebia and then me pesa me tondo kono. This is how I want to go about it. Me partner who ni saying. Ye fa ni ni say ye fa ha ni say. Me ji say be ko ye. Wo each other's dreams. Mo support it. Ni nam no osan ka say. Mo celebrate each other's success. Me ye ma waro. Me your ba. Esu nyame aya madom. Me dwuma sam ko yi. Me sika sam ko yi. Nyame adom ma tokas mienu miensa. Me si dan. Esu me fancy o mama why ya we sem me kunu. De me ye ni. Ye no ya ho ni nti na. Any trust na we ya ho ntam. Any communication na we ya ho ntam. Any bond na ya make sure say ya share ni nti no. Ye ni nji ya ho success. Ye die koso a eba ya mienu ye ntam. Ye ni ya nji ya ho. Okay. Na obakufo hia mo a. Tena wonsa. Eboa no. And you when you are married. I think that only there. Me wa ware ana only hia me pa. And practically yourself now between aka say wo into me chichiro. But I think say that particular side me when say marriage there ehun hia pa a must. I say we are married person bia unya that kind of you know. But I na nipa na nipa ebony. Me mo bi o si da o say me kunu. Me mani hunu da. Me mo bi o say me yere me mani hunu da because of niam ba akum yenu bi nti. Officer onya ne secret. Because we be our ba akum yenu mi ense bi o baby o no oba ndi aka na de o say da bi. Ebi oba ne ma na ni nti o ko ware de akosho. Me mo bi sa. Okay. What you say? Now so cause na me fa last one encounter. And I mean Fankan Preko. Faka na 11 abo. Last one. I ready on Facebook na ye. I'm out for Chelsea, please. Can you prove the spiritual influence of behaviors? People just hidden behind the spiritual to misbehave. I don't know. Waka. Waka. Especially remember di matter what me but of me. Share. O to me ho abonten. Na me ye kokokoko ya tutum ya ne de nye di ye di. Sabe preduasa eni bie soka ho. O de ka o de ni wie na ye nko. I said then seek professional help if needed. If you are facing a hono if you are facing spiritual challenges, so seek it to obia or a spiritual person. So for ho amo de man bi ni mema ni bia fa wo mo ho adwen say aso oyale kochioko she I say consider seeking the guidance of the guidance of a couples therapy of a such say kobanisa ebia o guidance say you won kofo you come home counseling and sana wa rebe mu ni ade na obi wo ferifo bi and ebia you are looking up to obi or atina wa we mache when you referring na referring no when you go to those people seek for almost so adwen kire wo ebia ade ba ko bia wo fin say wonyo okay with yes ebia asama ade e koso na akoka but ebia mommy ade bi e ha me e tete me ba minim how na waka also okay say na kono na emfa enmunyanhwe nye den embra no aka no relationship counselor they can prove variable insight and then bro for the way they modru negative difficult situations so I'm about to me conquer some negative situations no
ama omo wo anim no matena wa ma check counselors pastors na ya me bisa se so omo so omo de ne ba ya ho am ho no mko is it be betwem obi sa hwan anu be betwem enti no no enti sisi ano me manuesi ekwan bi a e be fa so a sani ma we say ye ne kakra okay yensu ne especially ye man no yensu ne because ye na ya normally e ya na so sene yen because oba ye nya wale koto dan na no a ye say wale uninti uni se woni ma bebre ba usua de a wo overcome eni ma bebre ma also to betena wa ware mu e ma woni ye den eje che system na ye wo mu amanfo head behind the spiritual and ebi se wo mu wo bipolar ebi wo depression make me that the bipolar depression stress ubetimi de womako but we have some people when no crane say my encounter crofobia what me nso wo mani da ho no mo de ade we ye wo mu dia de okay ye said that for no de dos oh serious I said that for no de dos I won't lie to you yes you will be wo ho no ye ade no tama mo twe mpra no ye but now wa adwen koso o fa ne me so I say wa adwen koso fa ne me but you will be there that o ka say oni ni share as angel o fa no me but you will be so ho no ma naturally unhu ni sakura da eno yes enam ka say sometimes mistakes suban ti say o twum mutan ye be pehwe de na we o ka say o ye angel o ka so anya kun awie hwe say bra ye na no free o say oyobi a ono no on patcho da but no hu say de we amaye ebro so no o say na we de me akra ma oni say ade no ye no fitia say but it say we realize say de na maye ahono o say na ade pa bi so ya ere ahwere no because of say one realizing in term onye sada be ne waye yenjoba ne se de yenko abusianfo about 11:4 ye ma kwan so betimi abawu semi bo se oto ye udia na jamio so me mudin dwumadie so ana wutie wo hwe so o Facebook ha ye DLFM 106.9 home of legend ana ye kasafa behaviors and character challenges aye nemu aye nipa bia ye wo madwen say ye de ye bedi nkrofo bone ye bedi atem ye be ye nkrofo ayaya de ne ye wi de ahye say anem pacho me sorry minim ne ka me medofo wodi obi ba na wo hye no na wo bie wa no wo di na atem wo ye na ni akaya ka de esan wo do wo nyama wunti ne do kakra na de ma wo no a wo nyama wo na wo hu ni so ye bora no na wo wonim nia unsu kwehia ene relationship oso be ye onyonko bone a ebe ba oso medofo bie wa no ne ken hyirasem kire onipa na wo ne ne twempra se radin hyira wo ne nyeskempo se dachi yanwade mpa erade ma wo nya sika na mihia wo a me ne wo na ya nya bi adi na fe na obi timi bo bidua relationship awade wo me yira kosua wo bebre papa wo kan no se me yira kosua bebre o nti wo yira bra hwan na bre wo so bebre bi me kun kwasi abra obebre na we woni na wo eti wo bo hwan dua woni wo ma mame yenja niema bi yenya su yenya ban chese eniema bi wo no ma basa atete otan se ye kodo ye ho ne de otan ahyemu ma medofo mumre mu bi wate mumre mu mi bie line no ato ho na me de ama mumre mu bi 0534050199 0534050199 and also be for 0593406565 medo for bremu ate ohun te sen medo na me do me ho yo na no se Efya boko what I say me feel less at asano
Okay, fearless heart. Mpacho yanko. Me pacho mpesa me bisa madam ba kuna sanse. O si huhu bibia na edihye huhu. O fa de se me ye bema. Yen de bibi kakra ba yen so na biwa be tia bonti. Yo. Ese wa sawo nyina. Kola je se nyina nya mi ma. Ya sawo tu ni uchi wo meti. Ogu magu wani ma so wa bonti ewie no. Wa ba dem ma be fu kotodua pa ocho. Aka se o menim abonsam na apɔhyɛ me enye first enye second enye third then na ɔpacho ubenya fadi we ho adadie se eye nti no we dey kwa sɔre kɔ bɔ mpae yeah so me jai won them yeah me pacho madam pacho ensam no ye ka no me ma factors me can abroad enti me ma ha ema ha enti no se bibisa nipa no me ka se ansa na mo be ware nipa no mo twempna wa hu bibi ketekete sa akorada na wo de kwa ware anim and okay impratwa mbem e ya ware straight enti ya ware straight na nipa no tire sa na what tire sa no what try say bia u koshia e bia osofo ana obi a wo feel say or spiritual person be say o there because e den a mo ko water anim ani den ni da ho ade nti ani da ho ade me kan me say ani da ho ade a betumi ama simple as abcd nipa na nipa da ho ade ni da ho ade nye honhom bi ani da ho ade nti me nka say bia e honhom na ye sa me free ni life mo mpo no di oba asesi apo ni da so te no ono ni die po chemi bi o okeka no ga sa keka ne no mo sam de tre me ma no mo no ka tre ne ya ni da ho de nya bia ni pa no obesesa Okay, mama, what baby at na simple that's why. Okay, right. Hello, Midolfo. Hello, Midolfo. Hey, hello. Pacho, good evening. Evening. Pacho, from Augustine, okay. Katafuri Asama. Mpacho, you yitio. My program, Mama Niajipa. Medase. That's my Medase. Now, on the relationship, Mono, the one here, one study, Nipana over Warena. Now, do home echo shema. It's a creative program. It's a creative program. You are one because I'm here. In terms of preparation, you have our Remocron police. I get to be grown for a more warrior and I get to a grown for a Beman and Apotek craft who keep it cool about a craft. Obey Obano to me, yard gave you nothing on so Beman or Campo, what's not poison when you are there. You and I depending if Anna, a name man, or because of Fewa for the meantime, or not pretend you. Sabe, Papa. It's not pretend because no one down phobia. Menenama. Of which you know what now, you bear 2 years grandpa now when the character. Okay. If anybody in it all now wouldn't call share relationship for more. As always, then you're all right, or go by you know, near more about someone, I say, you know, the piano or not, and yes, I didn't obey. I didn't have a town relationship or one catan. You're open and you know, now, you will be a big man on what, adding a creative program. Okay. And then you are more candy, Nina, a woman. Okay. A woman, you choose partner, young shady papa, yen in the veterinary. Yes, Papa. A bad crank, I ain't taking risk, now you correct background check. Because they are very much down for or bounce down for. Okay. Oh, yeah, I'll check, yeah, but I don't wish my guys say, oh, about the same, I did it pay. Before I say anywhere, they managed to do what anyway. Okay. Before, why in touch with that relationship? Okay. Yes, yeah, that's it. Nyamisha also, Papa. Bye. Also bet me afraid and war a year DLFM higher 0534 0501 99 and 0593 406565 will be to me afraid and also it was so. Medafo. Hello, mommy. Good evening. Good evening, no.
Mpacho ubeti makasa. Because if you agree, Okay. I mean, I do myself 35 years. Okay. There's a lady when I'm vision with me now, and then I say this is no worry. Okay. When you are saying also, Okay. My tone, no man, this year about 1 day in without a notice. But there's one thing I'm noticing on. But I know more voice about Struka Krama me why. Just yesterday, 3 days ago, this particular lady American was sacrificing a life because I'm a fan on beginning or not on him. No, like making kind of say no, or my final year or SHS. Okay. I'm not being here. So I took it upon myself, say, no matter what. Obey no one dear. Because what choice I'm not. That monsieur couldn't like time I also say on fan and almost yes is here. Almost trying to send out to me mommy. Okay. And after operation on Tuesday, she went back to the exam hall on Thursday. Look at this sacrifice. I told my commercial. It's me and the bonus ever me who be on mommy. And you'll be an enemy, so mommy, for the past 8 years. Say, and yet, if I'm a bad girl, no home, I mean, who say, about from whom I didn't know woman about the man, about who be a home. Okay. When I'm okay. What? For me, she may find a sick at 10 cities if I car a quidima. And no one knew. Just 3 days ago, she made him say, we die like that. If you remember to Fiana, I who make me so married and I'm home, say, it's a program because now, you know, I just try to. I also knew a jai. That is what she told me to my point blank. Oh, why? Me patron Yabutra one why? Nyabutra Kakramano, why? Me say, I'm working out. I don't think I have to go in any relationship. Oh, listen. She. And you may be all no more. Ye mistake ye subai. But ebia obia won a chiwade. Ebia scanner won't fire now one country. And ya. Mommy, look, me na mama is cannot be a juma. And yes, she. Upi crown pa friend or afro over 2,000. Yeah, right there. One country by me funny 10 cities. And you said one man minister about scanner on but okay. Flashy words at least that we can catch them on this soon. Sorry. Let me share my name because Moji accrediting one. Yeah, that's sorry, why? Sorry, why? A baby, kakra, what? Medasi, bye. Ha, yeah, my inya would my why? I was here. Yes, my joy. My papa. Topic I have very dear. Because I have a flower. Interested, me producer. Only producer, premium, Yamako farmer. And then dear. And that's why I come on me and pay. And yes, he had bay one day. That's okay. What I am also. Premium, but I want to say. I'm not more papa. You talk about you. Now, your friends say sugar. Papa. I dear back for one of them. So, Minisika pet. No, my yedi. And then the Dufia men kata. And you're then, men kata. If you are obeying, say. And now, Bunef. And I'm a Bunef. But semi call financial challenges. And I say business in Muno and you may be in Korea. Because a new year, me jeans are the Abacasa Bia, the person in the Casa. Okay. And I say, if you are me Bunef, and you me Bunef.
Okay. Ne mumu na nyema nyeden enkoyie ena nyema so nkoyie sana e ma plans no adwen no kwachiri nyema bi ono ma odwundwen a nsi so. Okay. Ntina wa yedi na oda ena nye to so ni no so wo relationship ni bia bibi ono mo na je ohwa wa observe bibi say mo sa asie no enti saa nye mumu no when say adekude no enyema bi eba mu a say na antisa ne bia wa voice ni out nti voice ni out na say ebia anajo anasa imachi wa fro yere anasa o girlfriend anasa wa danfo no voice ni out say oh em say me insakra yi bi wo your friend is saying ya nantiemu nti no em say enye me de. Okay. Bia onipa no asori ni bia wa ko dia fanye ma bibiri wa ma ni bio kasa bibiri se mo nze so kasa na esa waka so dia ji eno so ho ena tu me hardly say oba the tenensa e dia bo. Okay. Se me no wo ya dia na dia ni hye me so a me voice ni out. Okay. One thing you can enipa mu no se me kaka na the wemboa enipa meeting a voice ni out. What do you ebi also be offended. We offended that ebi abaka say nipa akoka we ntimi nkasa na hu bio. So yes so anege ntawantawa ba na so we comparison. Okay. Ebi a voice out. Oh yes I would damn promotion so where we be. Sanye masa no say ya na ha dwen kakra wo nti ko challenges bi na niam awunum sa abamu a ya na I say odwenwe a nti so. Okay. Nti topic na mo dia ba no eye pa na minshira mo ya minshira so you that's it sakode mi chawa ifi oh eko Aya yenya botre ma ye ho ema no ye bebu ye nsa enche ne ye buofu mumi se premium. Hello Medavo at say oh boy and that room ezepa ma ye denya me ase but when am ne ka say if I show your friend Malam Aziz me wo asamankese. Okay, Malam Aziz mpacho mane ya no koma me Ni di kan beda mo asene dwuma bi amode ebreye yerase na ni mama fred tu no se me bom abaso. Amen. Yerase No echi eye me sister na o emphasize on spirituality no. Okay. And I mean shira no to the extent say or where the bear will use na many and was say we make a topic in a broke like be assembly. And now me say me pay broad Because of say OBM na aya addition into and I ain't to me more balance without spirituality. A womb in marriage, you know. So woman wa gene ko sun sem su bebre wa share say a bantam except meaning where I'm coming from. Okay. Until I'm from you contribute to. Okay. I'm on for example say sun sem it works. It is there. But in marriage relationship, you know, only 20%. And 80%, you know, physicalism, and I say, and it's subain. So, I say, and you say, spiritual, no can a woman. A woman serious. Why not broad? Why not broad? In anything, and what they are not then about the count. Broad good. But or how they remember as to how to detect a spiritual is very hard. Okay. But obey them who say a soon smashem and I say no many asem. And in paper, you can emphasize on physical first. Say hormone am far. Don't say man paper, will be a dinner say papa. We don't praise the
spiritual side. We bring the physical aspects. Okay. So mo pese munya the accurate solution and there were negative actions so let us attack him and I say let us go against him by physical na. Okay. There were physical one na so. My young spiritual ones. When you physical they watching. Ni o se fata say emfanye no. I was see the yen no. Emfa eno nye no. Okay. Later say spiritual about be there. Okay. Enti we na metwe agene aba. Yeah, that's it. So can send bi ana eno so a boy in terms of communications, you know. MPP, you know. Ye me man no ye ntando to ene mai ne emum no. Ye den nipa na ye. Ye wadi bo ho no mo a o tu sa na mo na implications e de ba no e very disastrous and destructive. Yeah. But e do ho wo ya and we bet na sha wo so kakra ba fa sa. It's a relationship no e ya de bia ha dream bebre ma e bring into me nkasa bebre na me twa to no se wo ho. Ye wadi bi e thing as well as communication is concerned with relationship. Many they were him. Ube say me ma ware mere that ya take it 10 years in the relationship. 10 years no nkwala be mienu mi ensan den abam school fees. Say ni say jama me no me I miss you ne hwan no and time free manu biem. Accidentally no na oba no wako meeting new guy bi one no bed in the new so the guy can call her 20 times a day. Then I just said to say, look at a caring guy. On your caring and run a wukunu. What to say? New guy now why then? Where's she no? The same thing goes to him, mama. Okay. So we hear or bro cinema or yes or no bianintino. Oh, nyabre emamo nya flexible relationship to say first and because the name of the other then. I thought so. A honor bear man one she no question new lady dear. Oh, see, wait, dear. Oh, attention. Yeah, or no, be over more attention to the sense, say, or no, after all, but more young into a bit more color bearman who a German who take care of who see ye. How come no forgetting, say now, why be that? But you see, no, who see me new lady so. How come your brother, oh, I've met you at the wrong time. No, walking the dancer, no. A double bar man, Tim cry. I can say, at a relationship, young building in so many a juma. It's me, ya. A swab of my yen or body and coupon, the new yaman so a daddy. And that's a malam, Yamisha. Amen. Bye bye. And yes, Nami huwa koma mwiye Wabiye we na meso madobi Ifise Wadoya vihe Wadoya ya madobi Ow Meda for your number near 0534050199. I with my friend also. Hello, Medafo. Hello. Hi. Papa, I'm back over my radio now. Confirm kakra, ma me medo. Yes, meet you. Good evening. Pacho, ma. Pacho, me jumo. Isile gomboy na. Pacho, where? Isile gomboy na. Na your first say. Pensado. Pensado. Okay. Pacho, mo anonko. Pacho, me framo na ama paso. Yeah, that's it. Yeah, energy media mudi na pacho. Isro pa mi nya number na. Nya 101 pa. Oh, okay. Yeah, now the number has fashion. Matthias, why? No, send no message because you send me a short yeah, as a who the picture by. Okay. Martin. You bye. Oh man. Oh. Said yes, I can't tell one. And you know, mommy, oh, I mean, so my na ye keka kosi se
Emma ne mema abotira ye benya ma ye ho amo wodo ayede odo ye do odo ye de odo de ede odo so te sa hwehwe odo wo hoi de bema wo ho ato na afa enu ti se wo mpe abodin akeka medofo a wo bei aye nya abotire ne nya boaseto na meka kosi ne se wobetwehwe mu yie na wode wakoma nso ato so din enra shodo nye tukotna medofo. Hello, good evening. Good evening. Yo, Edia. Yada masini enyumre afutua. Ene di amodi atu hobio. Na no kurasi emu bebre relationship ni emu bi wo ho a. Edi eti aye ada. Azemu. Di won a wo ba no. Ene ebesere ebi wo ho a we need to apport. Uhu sign no, but ebi wo ho a na adwen ni nyanyini. Bi wo ho a we nya eho akwanjire ni yie. Ene odi wure mu. Nti na chese abotre na wo de be manage no. Every say esunu bi wo ho a wo ye ne dan a saa na tie. Esu a eye saa na tie no eno no ne manage no eye hu pa. Enye ize daddy. Ye wo bi wo ho a obetumi manage. But ebi nso wo ho a obetumi manage. Because ye wo bi wo ho a afutuo entia atenase asemdie saa niama no wukika bom na dia oye no even one hwe take step wa ye wo bi wo kura de ukowie ohia mu ai saa bre no nso a ede wo bakwa kowie ohia mu hu na hu se menim sebi yasinyanseni neni ewo ni tirim nti ade ma ye no wedi kan ye hu dada nti wo betra ho na wo ya akokora ana wo ya abrewa ede wa kowie de nti ameka sa ne se me wo enkrofo beye mienu miensa ma wo hwe won kasa na wo hu de eba sebi we wure mu dada na so wure mu no eniama na ekoso nyina na ohunu se meni obi awo meni ne we no se sebi wansi di pro de be mama hwa abofra ne kura no wa nzi fa mama obi nso relationship one wawo enso onfa ma wo onya nware wo eden na ekire se nipa no onhwa abofra no de wo kura na nje onhwa abofra no na se nipa no nke se wo san da ho atusu miensa mi wo bi a eye nan afei mi hunu kura na mi ye mi hihim because bre wo mofra nan ne ho no fi ahyase nso yiwutumu so ohun biribia because be ma no ye ne wa pe bebi afa nti sanka ohun se we brain for ka wo ye sero yo bi owu a onhweba ana obi onhweba onye me ho ade. Yes, just get away and one say wa pe bebi afa sa pepe ya ade bi e ma ne biribi wo wontirem me mpese me wo ha aw eno ene ha wo okay wo mpese wo ba wo ha be ma wo ne wo ye be mo nhwe ma aw onhwe abofra okay ene sa abofra ne kofa sa be ma no a wo ma wo be wo nse wo ye num ensia wo nyina afa be ma no a se be ma no su ne bra ne nye papa no wo nyina kofa na wo di su sa na wo de be ko wu aw because Abigail yesi ni kunu na ye naba o jejentwie be shani no David breso na ma Abigail shani enti wuntumi nkasa ade ne nye wo ye de ye nye no ade ha ye no na ye nye nhwehwe mu enkan tete no na ye mama ne ye papa no ye nhwehwe mu ansa na wo be kwa wakọ tete no ye di odo na be ma de akono na ye de fa ma o ye de fa mu ye huma ye nkon do ma nye odo ye mum ye fa mu wi a afa ni ye be do na oba nso ansa na oba ti wase ni gise wado okay obe lusu ni hu ama wo no yo ba correct material dia gise so ba no ono wado wansa no ono betumi lusu ni hu naked e dia ama wo na be ma de
no kure na meka kire mo nnese yen ye di akono enyo odo ene ye hie nipa 10 I love you why na ye love no ai emu di ehimpo na wa love yes I love you nipa 10 wo de love nti emu ni ewanyi I love you hia we ya na mum ye fa oba ni wie a wo fa na wie no ene ma oye no na se wo ye be ma wo ye marriage material mpa se wo ye be ma wo ye owarefo a wo ye wasede na ese na fata oba no so ya de ese na fata we ni be so na wo be hunu se wenye oba bo bi so wo a wo pa wo ye oba twa wo tikura ma no ono enye ne first selfish for no wo to fam ye ensem wo ho ye da mase oba de nka mo na wo a wo be mesere yo ebu aboye mesi me kan sem na be yehu ni ye na yehu okay me mpase be so me da mase ya da se ya be no ye juba asemo hi what asemo ko si ye ebu aboye papa nyambe he wate nyame waya wie kra mesuro o si ebu aboye unim se abrabo aye boy no kra ne se Ushia wodofo bi na se ne odono mama kan message kakra nachi okay waba sakaba okay osi sakab osi Miss Premium aka Broad Queen Efya sugar keep out the good drink hey nachi de ntoko yodo Nachi Famu from Sambra. Oh, Master Studio album. The am a cratical. Miss Premium, aka Broad Queen. Hey, I come to Mama Guide demo. Hey, and now from cry. Medofo. Neya kanina kwako si ni kwakra ni se. Odo die. Odo modu. Ena yeja odi kan kraba izi obeka che se on ye last call on afre ya wa won free bi manfa number into hansa 0534 050199 0534 050199 and answer 0593406565 Medovo odo obia wadie mu wasem na eye nidiso said the obey wodie no ho asem na obenya Medovo eze hello good morning good evening pacho akabe 25 minutes Asha from Viber make us free tema okay anti-vida pacho yenko or network and I drink. Okay. I can say I'm a mother of two. Okay. Different for this. And then you open or no? Many Jehosa come penny back. I can say first one the been a woman when I at the age of 13 to 14. Okay. My second one is the intentional semi-dating. Okay. My relationship now work here, money because men study me panel due to open sunny and my sense I created. Okay. I'm just 27 years of age. Okay. So me packing me yama bani madao. Okay. Chuna come so the trailer drivers are around so. Me share I been guy be. No, so yeah, the age of 26 years. Okay. Yeah, when I met him, he was helping. Yeah, me here be me bano, do me bano ba kuni Ghana. Okay. It's on ewa ha. Yeah, kolane ya rain, ne didi muni school fees nyadi. No support tekaka. See, we do a time ago. I said, "Oh, you did kaka." We Jimmy Foba, you Crasini, now you say like, say, beer. Me didn't need good boy. Let me feel phenomenal good boy. What Jimmy Pa, what Jimmy himself, what Jimmy? At him, the dear Bassa.
as the day I would see a kakuma. Like one shot the whole day could end though. My trying for advices are no ye and yet meaning dear meaning in your day and cry. He will just say sorry. I know you just repeat it. You say sorry. You will repeat it. Then he will come and say, my time they say fire Juma. Then I've been begging say, oh fine, me say. And then I dream pennies on the door who does so. And then if I say me the bag you be quetchy. Maybe I made this scan. I sometimes customer and you be over free at the end. Send me a big you bit sample. Not an etokwa. Say no now my sikano. So they say 200 cities being poor. Na say e kutum poor na kwadu. Me fanya ni kakra. Na say me de ni kakra. And be free. Okay. And the auto ya na utia. And I mean my bium, and I mean my scan wash no. You see, and the poor matter so one is a scan or machine. Or do any poem for already no to a mammy and Casaka, my ha. Dear Hammy major one is there. A gratitude me put in be a mefanisa. Me mammy bahan any boof. You hear the name of the money, mammy, and any boof. In excusing the way say, young worry, engineers, into semi mammy best. And I was convinced that make it 3, me mammy 2. I hint to nobody. Sometimes in Pony Diane, a beer may a last bonoba, or person fun and me, and measure. And you need to be. They good to me food the whole day. Just because my mom was here. Okay. But although I have me. Unim bibi. Medavo. And I. Ma worry. Medavo ma worry. Me patro dabi. Okay. Sister me cannot cry so mama home. Relationship na me woman. Me name the family member Pia. Oh, Medo. Been dating him for almost a year now. Me name family member na kaso Bia. We need to say as single. You must say I have their numbers. I call them. At offer Uncle Fia. Or say me shows my. Over Fia. Or so watching. He will look for any excuse to say no. So maybe say. Such a person, should I waste my time? Should I quit it? That's me a mistake, say. Send your fitias, you know, the buy, you know. Do missing one year. But I love him to understand, say. I was ready for anything. Okay. But I said, I promise so. Okay. Me break. Okay. Medavo. Odo. Nya, but you're a great bill. Na anything kasa say onfa nko chire na busuafo. What I say? And at this time relationship said they work no. Aggressive kakra wom. O try say obey make up wanya obi kun. Obebo, obey obi bia wani nye ho. Enti medofo manemre, ma wonso ho mre. Be bosome, wentimi amfa ho anko a. Eni ma no twene kakra. Kakra ko mama fie. Bema ope obeba wate. So no apewa. Obesia ba e de respect bro. Oh. Eya na edu baby a yehia se yeni yadofo bekasa. We owodofo bi a anke hu hia. Hello midafo. Hello. Me pacho good evening no what to say. Oh, boy, another woman. Middle, yanka say. Mesra say, Malama is in your summer guess. Okay. It's a quite woman, meeting a Casabia, Semabeka Sabacona. Oh, who bet me a casa? Casa Ebiana will be being so car. Mebo, ye brana, Casavi and Sana, Yamani Baracasano. Yankopon, Winshirano. Amen. Anka Binya Mema, Akamokre.
yes na e papa yi kan ya abebo bebre se yankopon de adwini ma ho ande na mamema na so we do not use it as it is. Oh, okay. They take advantage of a my weakness. I papa na can send this na kama koma na ya mpan so e se me make say meaning de dia me free de dia me ko mambe siswa obi betena de dia ka say na asem na papa ye kan on se na o ka say mema ko ni me ni sympathy de ma ma no e wo fom na oba me do ko and mammo spiritual and natural symbol no mo de say aduane ayedi mu edidie akono de atete ma ye mema okay enti nyema ewo mo ho na ama ya da odo di akyere mu no eji bebre you wade kitikiti bi obu fe wo ho enu nti na me do wonye enye wo obi bi nti enti atams with my work with share or body or how we be and so tobo no the fikire the quantity and ya mo bro straight away side situation you know they ma say hu akono de bi o hu oba kama ka he no ton he nufu obre okay yes nufu nti sabe na ma fa oba na den okay papa kan sem bi say this ya tena wo modern bo no aho keka no afei na odo no they men ba be den oba be den edi ana ye won sem bi abre na bia ye ka ndie mu na ye mfomo so ye se oba emu ni kunu na be ma no odo no e wo ho ma ye boof e ni ni adwuma obuo ye odo okay ahobra se ye odo respect e odo patient e odo so won do bia wu mu no mfa ne nyare o tan no kra oba nya ahobra se na be ma no a ni nyina ye adwuma ko be ma won so be nya se be ma nso nya ahobra se ma oba say be man so respect oba say be man so pay attention ema oba both because in relationship no hand go hand come ba ku intimi nda odo edi abrakwa the other one mfa ne de nya den emaye intima na me kan say papa no ya me hira no okay na milita to ne say monsu yankopon hira mo ne tiefo no yemfa nsem no serious enye just entertainment and enye just for fun e addition kese I fa e be boy in the brain ma me sere mo say mon hye no so say e mema ye ne mu odo na e wo mu ye ne mu ntem ne kakra bi mema 3 and e ba be do wa edi mu one o papa two me fan say wo kuna wa ware yeah and 3 o ba be ma but ye so full o malam o hwan ye no okay oba be bu ame pato the massive respect in former ukunu pate the massive respect in former papa yeah the massive respect in former oba bema na mema na aka no me nka they are so weak but on be take you for granted in the name of respect now the man no okay but with the ma ukunu o papa and oba bema unya sunsun ahomambo okay ma unya hwe ye wo ye mema ye ho yate ne ye bi ho no ma ehu ni papa no medana se okay na ode ba ne mi hwe no bebre ya mi sure so actually mu okay na ye kanini na kwakosi akamrika krabi na yapon ye kanina kwakosi say medovo relationship you can't go without so be bompire obe sumerade na wo the relationship na sherade edi answer but maybe so when was the last time I wo fa wo dofo ball wo ede wo ni tito wo buso na wo ka se Kristo oba me dono am de ne be kire wo ni erade kosoma na hoden no ntimi fan taking me nonsense why be that unye bi da ya mansa edwe no pana ebebi sanse te senkura onye ema yemisa ekunum se etesen chop money kakra mo de be manti adapa obanim se ni kwan yi ni 20 Ghana se bra ampa chofam 20 mame mumi anu nti mu hunsi ho se mo bedo mo ho odo edo se unye obi no do wa
ede papa no kura ne se so do ede dia e wo so try na udobi otan na mode afa mo ho so do a we akwhye we maami achi na otwa we etimi ye busua ntokwa ensew num na bedi atemu bi eja no mo ba bedi atem maami timi bo obi ba be masotoro tan because I was so bono oba so timi bo obem aso timi ba bo obi ba sotoro tan no maye mo hu kung fighters ena mama odaye se jollof ajeni to senim maye ni se manya jollof jene eni to sankoma enye de enkase na chinchine ni se wanya nchin kakra ngum kura de sa no maye odo tan obi says sex. Can sex survive? Yes. It takes 30%. But hey, subai any abojo odo any ahoto sika kakra any pejodo. Obi ne yerete memi de bia mi ku wa guy name ode mame. Collect no mo frɛ you. Hello. Yes, Medo. Good evening. Good evening, PSA. It's fine. Nyame adomo so ete saying. I don't want experience no. You, yankwe, experience man. Ni na me jam so me ya brandy a me jisu e jam me bobela no. Na abayo bi a madam fu ju ko fa no okofa no na abayo no ko school ana obeda da abayo ya no ne abayo yi e wo ba ko ana wi ba so free na abayo si obi a eri on mo bi ni mi so abayo on pe basa ana abranti ni ko ye bibi na eja betom ana abranti want me ni obeya ntana na me ya me de me no tana me ya me best friend pa nje ja na me na me rent da na eja otimu a me so mi ko hyemu a menta me fi mu ana maba na enu edidi mu ana me chene se sene ne Mexico na nko na nka oni oba na nya dan enko tena na nka onhu oba na busuafo ana osi o woni ta na maka kwati ba fe as time goes on o chere me se na again on again da ba ko pe na again e virgin on again da ba ko pe no ana again ye dan enyu ye again enyu mo sa no ono wonji ndi se akula ne ba nti o chiri ma akula ne ba na oba one na da ba ko pe de e ba ne se na akula ne tumbe ne benti ono wonji ni se ne ba enti enu didi mu ana ja gen sra ne maame ayare ne maame yare kakra nti eba ne sa no maame no ntumi ne den e ma akora ne sa nti gen no tene bere bi nchen ana bere no yitiri nti eba sa no ne joma ja akora no kotena ne na nchen e we kura se kakra ti se ba sa na se nguase ne ya do so akora ko su o wuji chesa akoye sen die a be ma no so ase yo no ase yo no yitwe no de ase nguase ne ya do se nguase so mfata kan ni ba jogotena village akala enu mo na aba yo ebe woye obeye ebe me yenti ahwe ande obeya afa no afa ne ba enti didi mo na ja me so na me obi a me fan kakra afi so wo me ho ametumi mo abi ba me nim se ne ye pe oba enti ba sa de obeye dwendwen sa de bia me frɛ no wa ye din because me nim kwankro fa so nya me number aw to me frɛ me to frɛ no me din ko na ja me chene rest anti man encouragement rest ne ade ana one day ge yanga de simu bampanka je me se ne kure ni ye ene je me ho enti na me de se me accept proposal no e say na me ho se na me ye ana ja ko modi die mo na me se me fole ma na je ti yen wa si bread nie enti ada ya tana se ya tana no ga kra nke so he bi am tumi to ne me bi na me ya ko ma na tiri bi eske bi ni ma se ne ma na ja e man advice bi ni ade afi o mo na ge ma je se ne sa na me se me ne ntana enti asa me ni ge sho no mo ana m se ne sa de ma me kan che me ma me ne ja oba me nya ni die o ba ko ba sto na me pena asem enti me ni madam fu no si ku bi yam tumi ga madam no chale ge na wo ja ne die me fa no me fa na na tana ba ase me on fani enti a mo che dan fani serious na on fani serious so che dan fa me ho sa enti si ya no me ne madam fu no o ge ko kai ge no ko on drink ge no ko wi se
me da no betre mu kro sa de oba bi kro betra dan ni e me ko djuma na me fie me timi gya dan ko be 1 month be 2 months na me fie ama bi ko me fie kura ge bi sa be fie o he ono ne madam fo ne sa anyam ama madam fo na ma ne yi so nkunku yingu na ehun sense bebre na madam fo no so me de ne ba betra ne nche ne ma me si ni na se de betra ne nche de be si bia no o de so bo ne be den e be bo me so bi ni fie ne me hu de yako ana sa ne ge bi ko nyemo ye ne ja o ma ge ni po yigu ye ge ne bo ho ka wan ti ata ze ngrompo ama ge no enti eba ne sa na se ono ne ye before ni dumure nyambo o chame front so pe na beti we wunni wunti aho o ka akosi se na dafu ne ge na ne na wo no waje no sa na ofa kire what I say ai se ne ebedi ano no wan sho be yi a onyonko kura beji ge no so wan hwe wukun yi a onyonko beji wukun sanity epacho aha ye DLFM 106.9 home of legend no krane say so me mudin programs na wutie yen ye kyerɛkyerɛ niema ema wodo so Monday ne de wura sex mo mame kan no krancho odo ebegina ifiriwo ani from no so ba ko fontimi modo nyina da se ba ko ye ne hu jimi nia no bra yesi kwasia eni tia na aguregu eni ti odo na nipa ne wo ma no enye ne bone so da enti do ni bi. Hello midafo one me last caller why hello Hello, good evening me last caller no why nyame adom edase also no ni fanya mani dan bati ase na se partner bati ase mani bati na yi na do kan ni na ba ko kura se de ni bata dia se ni no ba kan ko partner no bati ase yan ka sa me ka se o ba bi si ne pe na mi ya ma din sa me na ndaka na mana mi to ma no no friend ni ya ni ka se mana mi to ke ne na na this man go do that you found no problem the gray or catching me later with the man so the time in ya the boy mani ya no kakra man to the year no isi ani hu se ni ko abusu wa na se ko yesi nti du ba ya man me na no ko o yan kan kire ya ama ya kana si ya na da na wa ya yan to kwa ama ya wa ya brabo kam tu na kan. Okay. Eja? Oh, okay. Medafo yada wase. Kai hu say nipa na wone nete no. Wone ne kompemu a. Mudi odo. Ensuo bi koka ensuo bi a ombe ye nuanom. Usunsum kata ne so no sunsum kata wo so. Etima mo nyem ho bone. Me no me wo partner da. Me nyi suban finchire no. Wo nuaba ono so wo nuaba ma. Iti se mo ye mo ho bone a. Mo hwe ne nsusa so ankosi sa ebusuafo ne so. Medini Efya sugar high so me mo de nchimedie. DLFM so pe na obinya. Miss Premium. Okay. Broad queen. Nachi. Rather. Yeah, kwa ni eko. Ye de adwuma na baby. Na ne hia pa ne se. Ina yesua de agenchani na ye kire. Okay. But ye wom na ye no ye mfa. Ye fentu ya na mo. Ebi o meda kofa ba ne ne ase so mama ya kwanya. Yeso ye be che ya adwen. E wo jumedi so. Ya mi sha collect ni na anetiefo ahwefo a mo hwe on Facebook. Amunya ye ho adaje da ne da.
Mutwiba mu fidi no ema ye di dwumadi no stronko so muni ho anke ni ho ti e beda musuma se Mario papa bi o ma me freeze se blog Mario de wo no nachi papa be careful what mami ko Mario so dodo mami ko Mario so sasa o Mario why dwesi ye ba no ma na dwa oba mi ye ni watonko etu wo so ekonu se ene kwede wan so genge machine no so e be se when this buy Mario na ti ya no mo na chinchibe video no aso na de nyom toma ye DJ ye producer ye IT guy. Thank you Mario. Next time aduane ba budget 3 why I don't hear the wija ho ni obeye bia obenya ho akatua 86 no pa di na tem bra na wo pa twempra wa na chi obeje ho akatua na mum fa DLFM so na bomoden a etie so mi modern program na fa dala ito twetwe wa kwan mu twentwen wa kwan mu twetwa niema bi so katikati niema bi so na modo enye de na maye odo te se tu jimi jollof a jene nim tosi nim enchen so a antinim I say irabata bye bye